kuwe ukuthi wena nje uvela uphume kini bekhola abantu isibili sokuthatha utshwala uphuze usithathaphi ubani lana sengene kuwe na intephetha nje ukudaka bafethu kuphethe ukubuka sengaze naphuza utshwala bafethu lezi ndaba zokhulunywa ngobani ngoba kube sakasahlubuka nathi uma kwahlubuka libandla hamba iminyaka yamhlanje eyishumi wabusunga ngami yoba ungasilutho sibiza ushembe ngoba ushembe into kashiyo kuleli bandla manje baba ushembe abantu abahlubuka buye babiza inkosi ngoba ushembe lethi lungile imisho umuntu ongakaza kholwe yekumsole kodwa umuntu subuya uyobona isigqoke eminye imnazarete onobuya nokhakhi ubonje ukuthi ubona ngishahamba umuntu ukuthi ilahlelike le member lena bethi hayi umntwana kamfakela umkhizo lo Time ikhaza ke ubaba wami lo emvakeni wayejwayele ukuthumela inkosi wena wawuphi wafundani wena sifundile kubazali bethu webantu abasha hayi buyani bantu ngabahlubukileyo uNkulunkulu akukuthethelela ukuhlubuka kwenu noNkulunkulu asaba nawo unyazo lwezulu uthi umzali ushayela amatraki uthela Ultra City Escort uthi bethangena esitolo egarage ubona ukushubile nje esitolo egarage kushubile kanti uNkulunkulu athi ezulu uhamba yedwa ngeveni uphakathi uzama ukuyifihla bambona bani wethu uNkulunkulu lo uthi abona ukuthensile esitolo mengena uthi waseyibona ethi thenga iphepha iyaphuma iphepha ithi masi ibingelela sebenza lesitolo ithi yamnumzana basebenza lesitolo ithi yamnumzana isiyabuza ithi inkosi kamakhosi yazwezulu yesi noNkulunkulu man ithi ibuza basebenza lesitolo ithi yamnumzana lo muntu ayexoshiwe lesitolo wagcine ebuyele yini awuswani madoda ithi lensizwa wabuya baba akazi phela ukuthi wankosi amakhosi uthi wabuya baba kalona iNazaretha uthi usabuza umzala masiphumile inkosi yangena ebhenini yashaya chitha usabuza umzala ukuthi hey manje wabenze njani umuntu uthi hey mina ubaba ushembe mina ngimazi ukuthi unjani lento ayibuzayo sokuphela iminyaka emibili wadlula lapha uzebuza mbaka mbili wadlula wathi medlula yacela insizwa yathi nginamacala ngixoshiwe emsebenzini kodwa umthelo wayibuyisa abatwana baNkulunkulu 2 years down the line uzobuza uNkulunkulu ukuthi lensizwa ixoshiwe lapha yathi ngibuyele yini sazi cheka mathambo ukuthi uNkulunkulu esidala kanti khona nithambe la ngene lesi wena inhliziyo yesilwane kangaka akekho umuntu nenhliziyo efana nesilwane umuntu ulungile kunesilwane kwalunga isilwane wabumbu wena yini indaba ithi inkosi langa mawujwayele kwezinto ezimpi ubulala abantu ubabulala ngokuqwana ngokwenyama nangayo yonke into uNkulunkulu uyaphuma kuwe afaka inhliziyo yenkwenya ingwe ihlabantu khona abantu abadlabantu verse Jobasilapha kuneyingane eyidinge ikhwameni ukuthi kunani enjani ingane ehleze esontweni yona iphumile ikhuthuzwe ikhwama uthi uNkulunkulu mawenze njalo uNkulunkulu uyaphipha inhliziyo yakhe afake inhliziyo yenkawu uthi ngishintshe ngigqoqone ngiqala usafake inhliziyo yenkawu sizosebenza nabatwana baNkulunkulu kodwa ukologa tano ufisa ngathi ngenzeka uzolayeka izokwenzeka phela baphumula wekho kude apha kwethu lonathi yothi shembe abapheke ningizimu thithi bapheke nyakatho yothi mawubusiza siqaleke
uqalekise uthi mawuqalekisa sibusise thina sitshwala kulungele kuphuzeni nize ningene nakhe emzini oyingcwele ebuhleni utshwala uzuvalela intombazane nivalane edokodweni nigile imkhuba emzini oyingcwele yindaba ezinto elikhulu kangaka wayekelula moxakile uyingane ehlahleni zangakini usembe mawona emzini oyingcwele usho njalo umfundisi umthetho eseyinhlalisuthi hamba nenkosi ilanga uthi mfana mthetho wahamba wasenaye eseyibika kwenye inkosazana nangempela hayi yamnikeza isixoxo avuma weshana yavuma hamba nawo ngakusasa lo nkulunkulu mabona ukuthi ngaphansi komhlaba uyabona uyambiza ngakusasa uthi mfana kamthetho sengambe nayo iminyaka eminingi uyiphethe kahle kodwa namhlanje wena suwonile phambili usuqanyiwe kathi mkhomba ngayizolo mbiza ngakusasa uthi mfana kamthetho thathi ngoba umawona lapha kameni yogezwaphi kungona mawona le ehlathini uyobuza phambili uzogezwa uyogezwaphi umawona la umusuka lapha uyokhetha intombazane edokodweni nentombazane imvuma ungena igila imkhuba nokezwa aphi kusasa manoni emzini oyingcwele ebuhleni zingaki igwapha aningani igwaveni nihlele kamnandi benidla amafruthi nifunzana amagwapha kodwa bathanda nathi abafunzana Ngikile imkhumbi kaNkulunkulu abana emgwaveni mbambe indoni ningone emzini kaNkulunkulu indaba ezinto elikhuni abalula kuwe ubani lona sangene kuwe safisa abantwana baNkulunkulu lo msebenzi esikuwo owakha abantwana bafowethu nodadewethu ngahlubuki ngiyobulala umzabalazo kaShembe sengaze nothembeke enhlanganweni bafowethu zombusazwe nithembeke impela nifele ukuthi ningamalungu enhlangano ethize kodwa nihlula ukuphusha umzabalazo kaShembe okugcina ubungcwele siyazabalaza umoya ufuna uqeda ukungcwela umoya omubi uma niphuma mfowethu uzobalula ngiyolulaza umzabalazo kaShembe ninabantwana nizele lapha nize ningahlubuka nozo ngathi kumnandi ukuzalela ibandla ungahlubuki ngoba yiki intazakweqa uzobakhumbuza noma ngabe sebegqotshwe ngaphezu kwakho mabengasho khona uyosho utakuyikho siyosho thina without fear of favor siyosho asikusabi ukusho ngoba mawukhulumela yikho siyokuphuza thina kanti uma uNkulunkulu ekukhumbulile wakukhetha waba umNazaretha uzalule wona umNazaretha sikufunde kodwa kuyadabukisa ngoba sanofunda kubantu abangakuphetha kuyikho kodwa abantu abenza lento lezi ngane ezalwa amaNazaretha nasezahlubuka